Huihchhuk Hnahthial Vawiin ngai thatu le thlir thu zung te chibei vek ule Vawiin hi March ni khat ni lai ni sang ni som ni pathum ani Hnahthial district chu Hnahthial-a Chapchar Kut lom turin thei top Kut Inbuatsaihna ka naktuk hian atopna tan hnathlang pui nei le niang Chapchar Kut hi School of Agriculture Science SAS muala nei ani dona bubilal mingliana president sub headquarters soi me chu kut thlengtu ani nga puarlal remsanga district borsap chu kut pa niang mizo namlam chi sang entira ni don ba ka agriculture horticulture kvk HNVT sericulture department te chuan an malak na le an hnuya farmer te thar chhuah chi sang te phochuakin mipui te lei thei turin zuar dona kvk le florist association Hnahthialin pangpar le plan enti sekna phochuana an siam bokang Hnahthial-a Chapchar Kut lom na tura hen district pon lamatangin lalen koli pautu le siam thangi hau hnar te chau anon kaldon ni hriat ani aba khi chu Hnahthial district chunga mi te vek an zaidon ni hriat ani Pusilal Muan Kima subdivisional officer PHED Hnahthial subdivision chuan hriat tina lengin na thuchhuah semin PHED Hnahthial division chuan Smart Water Solution akalpui to dona chu wangin computerized billing le spot billing tran ani dona wangin tui bill kan pek thin dan ti danglam angai dona tun tum tui bill a hian thlani January le February sang ni som ni pathum bill aron ni dona chu wangin thlani pek angai dona mipui te hriat thiamna kan han dil ani computer manga tui bill siam atang chuan kan tui man bill hi tharala chia zel apek thei to donani ti atarla Government Hnahthial College Principal Bukelal Sangluai chu Nimin Khan Pension in chuaka Sarkarin Principal a Aruat Tharpu Lalsiam Thanga Associate Professor Economic Department nena charsa hlanani Bukelal Sangluai hi Government Hnahthial College hi a kumchang khajko somriat panga atang khana thoktrana ama hian kumkhat vel zet chu volunteer in a thok bok ani Mizo Department a omthina kumsang ni sompako atangin Nimin Thleng Khan Principal ni kom som thum pariat vel Government Hnahthial College a hena thokani Nikum November ni sompali a maudar kori chima thi chung te chom dol na tu chungchang ngai tu in Nimin Khan lungleilok adalat chu atum thumnan an thu khoma lok adalat a hian kori chima thi chung te ayoin Legal Aid Council kulal thlamuana ABCI Infrastructure Limited ayoin Puprafula Borgohain General Manager Project le Tata AGI Life Insurance Company ayoin Pizik Bui Silo Advocate te antela Employees Compensation Act in chomdolna impact nan tura so angin ngai tu ania party tens anram ti angin ABSCI lamhian mithi chung te tan cheng Weibel chikhat noi songko pakhat singthum sanga zali somni panga an pedonani Nikum November ni sompali a maudar kori chima khan na thoktu mi sompali boralin mithi chung te chomdol na tur chungchang ngai tu a lok adalat thutkhom hi PJH lalparmoi judicial officer in akai ruaya pumal somdong liana additional APP le PC sangthua ma social worker ten indam na hi an siam puyani Mana Motors Mahindra Pickup 4x4 SDFA Division Championship khelmeka Vawiin Khan Second Division match khat le First Division match khat khelania Second Division a Denlung FC chuan Golli Gol khatin Lunglang FC anhea Denlung FC tan lalram dina David Lalruat dika Arsi Thanmoe le Zemal Somtlong ten gol an khunga Lunglang FC tan lalram tiaman akhung bok ani First Division match Bazar FC chuan gol thum gol ni in Electric FC anhea Bazar tan CVL mangai zuala lalrem puya le lallian zamaten gol an khunga Electric FC tan chongthan tluang le Benjamin Remhlupuya ten gol an khung bok ani Man of the match CVL mangai zuala Bazar FC chu thlan ani Mizoram Legislative Assembly budget session chu ni jan khan tlong taka zawhfel ani kumsang ni somni pathum somni pali Mizoram budget atan chengwei bel che singkhat sangli zathum somli pakhat
point som kwa le panga chu lungrol taka pomani tuntum assembly session hi February ni saria tanania chutkhom ni sabera Mizoram larsap in thu asoya larsap thu soya lom thu soina motion chu atu ka soi howin lungrol taka pomani house report pali president ania panel of chairman apu el thang moya pulal rin dikaral te pujo than tlong le pu kelal dong lian te ruat ani house member hlui boral te pu lal ming thanga pu ar khopui thanga le pu lal rin moe te sun na hun manani deputy speaker tan chu tu amlovin pu hb kazawa tling tun session hi kumsam nga kal ta chunga Mizoram Legislative Assembly a zona lu tamber tumania zona lu zongjong hi sangkhat zanga somni pakwa ania star question sangkhat za somruk aluta sangkhat za somnga pani admit ania pariat nol ani list of business a zani somruk da ania somruk pali chhan ania chan lo za somko panga umin withdraw pathum hausa withdraw pakhat chana dom lo somnga pakwa unstart question a zathum somruk pakwa aluta zathum somruk panga pomania pali nolani star atanga unstar a le zaruk somko pathum unstar a zathum somruk pakwa aluta zathum somruk panga pomania pali nolani star atanga unstar a le zaruk somko pathum ma channa don lo somli pathum ama paper somli pakhat le ani sarkar bill paruk pasania private member bill pakhat voice vote manga select committee ada ani private member resolution somriat paruk don ni in admit vek ania panhi chu ani anga pomni in pakhat chu siam thatnu a pomani Vawiin Khan group of 20 business meeting aizola tel tu rang palai te chuan tlong takin lengpui airport an lo thlenga lengpui airport a hiatan art and culture department hnuaia institute of music and fine arts atanga GHC ten palai te hi khol lam hmanga lo lomin anni baka dar buzai polten an lo lom bok ani naktuk chuma hian Mizoram University a B20 meeting inaugural session ne ninga voina lo thleng te hi mi somruk pahnih an nia anni baka hian G20 official dangte Mizoram chunga delegates mi somkwa le India rampon atanga delegates mi som paruk an lo thleng bok ani G20 ti hi group of 20 ti na nia khovel ram lian te in thlun khom na ani an in thlun khom na chan ber chu ele bar lama tho ho na ania kumsa khan zakwa somko pakwa asia khomol pui ele bar sumle pai din muntlak chep vak khan ramsang finance minister le central bank kho tulu te khovel pum huap sumle pai din mun sei ho tura kal khomin an din ania
khovel puma ram zong hom lo ma se an thu rel hian a huam zau thina khovel sum le pai chungchang ram intel khom na lian ber alo ni ta ani G20 a hian ram som bakwan tel me ka chung te chu Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom, United States, European Union te ania ram som bakwa intel khom chau ani chungin khovel pum pui sum le pai chevel GDP zazela somriat zet athununa khovel pum pui insum don ton na zazela somsari panga thununin khovela cheng mihring mun thuma thena mun ni telna ni G20 in khom pui submit thi kumtin huai hotania hepola telram ten throi tu president ni mun anin chok zel thina atira chuan sumle pai chungchang chau an khel thin kha ania ma se an huang zawin ram in sum don ton na khovel sikle sa in thlak mason na o rei theidan risel na huan lo ram kol petha siam chua khovel borok le ei ruk don na lam thlengin an ma ta ni India hen ni kum December ni khata tangkhan G20 throina hi achel chana kumin November ni somthum hian to pang India in G20 in khom pui a thlen chung hian heng ram te hi abik takin tel turin an som Bangladesh, Egypt, Mauritius, Netherlands, Nigeria, Oman, Singapore, Spain le UAE India in throi tu ni na chel chung hian G20 thupuyetan Vasudhavya Kutumbakam one earth one family one future ti manania chu khovel pakhat chung ko pakhat le mabak pakhat ti na ni hemi chung hian India ram kho pui sang som nga chuanga in khom pui zani chuang nga ani dona aizola po nga ani vedon ta ani chu hetianga in khom pui bo chei hian kong sang a soi ho na hun rom manania G20 palai tele mi khol dang te chu kong sang a India ram namjia rang zu chen na hun le an ton ngai lote ton na hun siam sak an ni don ani katizong kha Huihchhuk Hnahthial Vawiin an ngai thlak thei te chu ni a ngai thla tu zong te mong tha vek ule